ema unya bambo e se nipa ya na ye narrow minded kakra wo hye ade wa haba na wan hye wo nhye akire ho no eti ayi ebia ohine yire na be chima kire go say ante AKOSUA enim say sa man show enti in the multitude of counselors there is safety eti say uyi obi a untie futuo na wo nko ade si obi wa ade si ni tirimu ano oye aha ade si ni tirimu ano oye onye adwenkyere enti na Nyankopon kura ka say it is not good for the man to be alone obi ahia boafo o say oboafo a wo ye ma no enti ye boa ye ho na ye di enti eye tie wo yire futuo eye tie wo kuna futuo obi wo ha wo ntie ne yire o ya ade ne yire beka bia wo ntie obi wo bai tuo na ma ade ne kuru beka bia wo nya bona gire poso obeye bibia ye ntu ne fo ono ye frɛ ne kanka bi yeso ka obi nka bi ye tufu ntie so ahwe na akoda no ohini wo se fa ne se kanka bi enti Onyankopon kra wo counselors o ono ye Nyankopon no wo counselors the 24 elders and the 7 living creatures mo okasa mama ye mo nipa se yesuban ene yeseso nyame agya nyame oba nyame nkonkro omo fa adwene emre bi na Nyankopon se ayi Moses okakire ne se Israel for na so odin eti oba be hye wo mase ana Moses tu nyamefo Oheneyere Moses otu nyamefo ena okakire ne se papa yi we de wadawro mo san krofo na okofo mfi Egypt aso maso odin tu beku wo mo no woku wo mo a enkrofo beka se wo na aka se wo de wo mo beko wanti wa ba beku wo mo asase so wose Moses de waka na mate eti Moses tu nyamefo nyame so ntwa atro nti e basa na se wa be ye otrofo mo ene wo se basa na wo be ye trofo na se wo kan se wo yi wo ma free Missouri asase so na do mo kobo sha asase wo ma ntimi yankoduru wo kunkum wo nti awrade mo akoma mra fam na di nkrofo ye ebone ne aso den ni wo mu boni aye ne complain na chi a wan sha wo be hye wo ma se nti Nyankopon kra no oji Moses wo futuo 27 7 living creatures ni 24 elders no wo mu nyina afa adwene ni true nti ne se wo ye judge but wo ye judge no wo san so wo afutufo etwa ne ho ahia na Yesu Kristo nso ye advocate ye counselor ono so na wo ye lawyer nti na ohini bia krampo counselors na bedwafo atena nkonya no ena wo se mampanyi kura wo nso so san wo counselors council of state a wo mutu ne fo eti Nyankopon no anso to say in the multitude of counselors there is safety woji ha na woji eboa because se da bia ye nko ana eya na error doso nyansa ni ba ko 40 ena wasting so doso but obi wa won fa wasting ho ahye enye hye yensan ko foforo so ori enye hwe wono nim sa de no ye na amfa no aye move nko foforo so nti da bia waste no doso nka banko tietie eya nka bo se o dane no na eboa eti eja afutuo ne de kanfo ne se ye wo twesa no onim se na chia this obi tene no atene nti yempa tene menye defensive obi o ye too defensive wo kana sama na bu afu menye defensive wo se oba bi o kan ikuna sama no wo se da bia de akasakasa ba ne sakasaka ba no agya aka so pasumdwe wo fie ana Oheneyere meboa me Canada ntokwa beba no aka na no atum obu ana yire wo kana we defense was ye de opese wo ye bia ye ye nya kasa de opese wo ye bia ye de a ene ene esi ye pia wo akwanti aden ye tufo no wanti akwanti ade enti we de ye mo bobo so Ohene papers be na da wani mu ma me wo the Ghanaian Times the Obokrata no e wa ha say nom a new crusading guidance so e bia enimu ha say na the new publishers on pay what in SMP and enamo a ne nyina begu apono so minsumi wo daily graphic so e wa ha na obenpo won so wo de daily ni bi wa ha okay daily post to all right daily guide yen and a Ghanaian publisher the Ghana ansem no wa publish no kama okay ewie ye no chronicle no e wo kwan so a ebi kura mfa nchen wie ene obenpo yen hya se ne yenkoi ene me hya se mfa mfiri daily post na yem post no kakra sa na odumnyamfo kwa na minta kando ena nimfoni edahai na upie mu ewo page 5 eho eno de nimfoni ede ato page 4 and 5 ho no wono nso wo trend wo ho pa wo kire say Ghana Medical Trust Fund no ye kan say Mahama case no wo mo contemptuously wo mo aba agent aid say wo mo abo akoda akora afa nu anya mfinhia mienu 2-year-old akoda cancer na wo hwe mfoni a daily post di aba wa ha no a ma me mpeja na hwe kakra hwe akoda na hwe ne ha
media mfonyini bi say na obrempon wo betimi de akire etiefo wo de fa chere etiefo na omo share wo Facebook no ba bibi say me imagination is very strong eti obi me shade a ebe bra me bransa na me yie free mani so no eti am very careful de me hwe ebe gina mani so afra no pakosi enumere enti na ba betimi de akire etiefo na omo ahwe eno na me de akire etiefo wa enti wɔn mo kyerɛ sɛ di akwadaa no cancer no wɔn mo yɛ ne kakra hwa na wɔn mo anya apomden pa aye hospital bɛn ɛde ama no wɔn mo kyerɛ sɛ afei na wɔn mo ahyɛ processes na se nti mahama case no kakra sisi a wɔn ahyɛ aseɛ ɛno no na asɛm mmerɛ ahyɛ bɛdwa fie asɛm wasi ho sɛ Pandai MP no Matthew Nyindam sɛ ne court hyɛ yɛ sɛ yɛnkɔyɛ rerun 152 constituent polling stations yankwana nkwato abare nyina foforo obre ko na litigations ni gina 41 constituencies no se court no di nchiremu asamba se sa 111 polling stations no a wo mo ese ho de na nkenka ho kra no wose wo hwe irregularities e wo 41 no mu a na so wo hwe 111 no nso mu a ni nyina na similarities wo nti multiple irregularities eno nti na high court no hwe se wo nkwato abare foforo eno na majority chief whip odemnyafo Nelson Roxon Dafia Makpo was work file service of notice say Pandai MP no as say yes yankoto ne so aba foforo no won hwe ye na parliamentary proceedings wansi hokora me yebi say na no speaker yes say janka ne doba baako tinka nkosi say afi nko na wie ye no de nka ja wo ma ne mene na mo kaka wo ma ne mene na mo kaka na mfra ma na kakra mfa no wo say dabi wo court si yangoto aba foforo sene na no wo mde ye jachikwesin no wo mbe ye ono nso bi saa se edware benkuma na edware nifa na ye boko ewo ho na wo kire se page 4 eho na magina yi wo se Ghana age ye nuanu malata ya afo wo mo asoda afo wo mo tu wo so mra mehwe sene ye small arms etu nkuma no a ye kura ne ye na ye sifa ye ne kakra no wo mu firi alata ya aba besua Ghana de no o so de ase Ghana yenim ye pa alata fo na ba ha ba besua ye ho nsam kakra ewo ahase a enya asem kuma interior minister onumnyafo Muntaka Mubarak wono nsunfo ni eda ha e wo kyese se de wo man no ewo se ye hwe ye pa na ye boye ho so ewo kwan ya fa so a se synthetic drugs any cocaine trafficking a e ba Ghana ha se no ya hwe ya e de asem kese pa e na e bebre ya Daily Post enso post bi e de aba. Now be the Ghanaian Times the Obokrata no etwa so for abedi eche ya wono hwa amanyoye eso meche deputy minister and deputy minister ya wono so ehwe interior so yewra Ebenenza and wode ensema just say police for no sa bosumi we say ya yesim ye be wura bronya yi mu no wo mo bekwa ahomegye mu se ne me mabusua kwaka abom no wose da bi enya ade a police officer bi ya da benya ho kwan ama wone na busua akodi kaso bom obronya we mu se be ya krememufo bambo ho nsem no ebetimi asiye nti na wonom so edesa ehhye we say egu akwan mu no na National Digital Tools unveil to address youth unemployment wo ma fa be for kwan ya ombefa so ma mu nyina ya emebuna ne dodo na no enwuma ho akwatwe ede ama wonom no kratafan ye toso edumiru na bo ho amane se wonom abie dwumadie bi na no ya be for kwan ya ombefa so ama enwuma ebuso o my Ghana mase no mu ad Ghanaian Times the Obokrata no abo ho dewro ewa hasenom na Mrs. Lodina Mahama mampanyin ono ankasa ne twotworo mutwo ne ho kani mame enso edensem atu school for ya wonom ewo ntoaso school ne secondary school ne titru ene every girl senior high school ne se omo hweye se social media does not forget dia obeye ewa be for kwan so bia no hwe ne hu se enfia pemtetentre ne ebeda ho nti omo hwe se obetimi akura won ho na wone eme no osu bia oda na di o social media so no won kan hu se da chinchirima ba beto nti no eya na wonom ahwe ne ye wei ene ensem kakra ya eda ase no ma me dia me di twato ye wura no for reata UK wonom so ye Ghana fo a wo mte ho no eya concerned citizens of Ghana enso e de abase obesre UK aban ne so makwan na ye wura no for reata womla Ghana hasenom na senia
special prosecutor was in a so may in Sembia no woman quite Sebeya Ghana Sebia wo mu bebu ne for nemum Sebeya tentre ne ho nsem no bibia bedem fa no obi anso ho de ekwonte no eno so ho nsem no de Ghanaian Times Obokrata no abo ho de rona no pay when he is a social semi or mokan for social media does not forget no em say youth no be brain na o madwene maso sure say adie bi a wodi to obi ana no me ko Facebook me picture bi a me de to ho 7 years as 6 years ago. And nobody say this was taken 5 years as 6 years ago. I'm say, hey, me kwa men kan sa picture no. Before and now. Before and now me kwa men kan na video bi. Ti me kwa me hu ebi me hu ene mani age. So ma remind me of that no. Now I was so happy. But ebi a won so da ko wo ho I say 3 years ago. 4 years ago ebi a wo time 10 years ago. Sabra na wo senior high school na wa ya mother wa wo 3 ni akwa akofa wo picture bia na wonufu nyina agu ho a wo ne po nyina agu abonten akosua kuma nyina yes 10 years ago wonie ni a refer ye be kai wo enti die ne de be kai wo ade na wo de to wo no say 10 years time no ye kai wo na say owura be ho a me bi de me hu ye na mani age because na me motivating crofo eti kwa me ka say na sa message we me nya free he say adwuma me ye ya che many boss nam say adwuma me ye ya che eti said your moka no yenya hweye na yemfa ya na mo sisi de wodi tu obi a internet wo delete wo phone say die da chi bi de wo hawo ene abenidie ebebro yento so ene na memfa the Ghanaian publisher sanse ne wa publish bi pa wodi bi aba na page 10 ena megina ena wo ka say Professor Yanka wono nso achocho bi pa e de afa the late Nana Akonadu Ajima Rollins wa chocho bi de afa no ho a chese unya bi na wakenkan a ensem de obi kan say na am use brofo ka say wa elugize no elugize say me try watch it okay me use brofo no correct one enti Ghanaian publisher ana wode kakra e de aba wa ha enti kopa bi na kenkan na hwe nsem a Professor Yanka atro e de afa Nana Akonadu Ajima Rollins ho na say woto ayanom wonse do na wotwe wieye wo mo ye na yiye krakra na chi kama no eno nso so wanya bi na ode akenkan na bibia tumi aye fine na page 2 ena masa begina yi NPP grassroots wo mo no mo ka say wo mo che say we de wo mo ka mo ho abom ba ko pe abombelete bo mo yam se nyame ya adoma bosumi edi anim ne de twa to kra to be kan 31st January ana wo no mo kwa to presidential election no na wo mo say nipa woni ni no eye ba ko pe kane nipa otu frank adema wo mpani se ne onim to ene ejina chempon so eno nti Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia wono an woni no eno an beto aba ne de ama no eno nti ehun kyeremu kakra enso ewo page 2 ewo the Ghanaian publisher mu a wa kyeremu kama de ama yen na wo kyerɛ se wono mu a enim de ena wo mutu aman Ghana fo abo aman Ghana kokɔ se ya hweyi a maame ya hweyi a nipa betia fo aman ne nwa terrorist won baba for mine nwa entigana ye hweyi pa enra onimnyamfo kodi opon kroma kra bo ho nkomo kakra e ma ye de ho nsem bre ebre tiefo e wo hot bite so eno na the Ghanaian publisher enso e de ho nsem kakra e de aba dia medi tu apo e wo Ghanaian publisher mu no e ye samufo adwempo ya wo de aba wo se e braso se ye san adwene na ye adwene bio na ye kyerɛkyerɛ na fe ye sua de e wo sane nkoda yi kɔkyerɛ wasi ya amfei ene wom de aya amanyosem we say oh ya penso we so say mo so ma penso afi kwa dom say free senior high school no double track na ba mu no ene na man koda ntimi ntworo ma asene yie no ene na man koda na ifeli wasi no na no na angel kabono ka ho asem joda no they say wom de ada na amanyosem ene na the Ghanaian publisher say kwan ya ye fa so kira de ene kwan ya nkwada no so fa susua de no ene se adwene ho mienu na ye hwe ne yie pa anye sa afi bia beko afi bia beba enkora no beko akotro wo mo beba no na still everything change na woni afeli Ghanaian publisher ni odi aba no yeah any ohene mamimfa daily graphic do bokrata no 2 stories bi emrana unim se cedi no wo mo se 11.28 versus dollar no versus dollar no 11.28 e bi so se 11.3
0 figure but between 11 point but e bi mo so call bank na obinya say bank no so call wunya bi it is a call other and e bi say 12 wo call akope bi atokra de na 12 ne wo kosesa nso a na eno aba fom wo say wo to ane boarding since na no na Ghana for kasa ye bedi bronya na nam say sidi ni ko fom ntino ene ma ye ton no obi ante so obi ante so na adwadifo no nso so kotie wo mo so de wo kan se wo kofa ne ma na nsa na dollar na ba fom e je se wo bro Obrempo dollar yasem say last week was the last 2 yeah story be over the weekend no mo che say ye ba be si bro nya munti na ma ansa na dollar no ka dey for 10 point something and I say I could do 11 ho no it is ye be si bro nya mumpo no na dollar na page ni mo kakra I say a hover around 10 na kakra wo 11 na I say about 12 na sign ne hu it ya say nam 10 11 12 okay by insha da no 13 na say black market for no na omo de no sa no ye share na say na no na omo ka say city gains no consumers demand price cut and omo so say ye kofa ya ansa na ama me na eya na ye toto ne yemamu nso so a eya wo mu de mo nka so ye de ye kofa ya nsente bo ne wo fom enti na ye de ye beton ye de na ya na enwanwa se mo kofa mo de ne ebra dollar no wo fom a na se dollar no ekosoro mutum entempa no a no matum enti ade nti na ekofom de a ye kofa ya nsa na mo ma excuses by the time efo na kofa na ye ma ne de wonka enti Obrempong issue kese pa ye ba be di bronya nti ye besre mo ntete so ma ye na ukoto banchi obi se dollar kosoro na banchi de ene dollar ekosi sei me koto nkwansunsu a wodwemu a o se dollar kosoro kwansunsu a me koto no ene nkontomri eno no ebesi a wo se na se petrol no a ye fa no mo de dollar calculate ye nim so mo de calculate mo de fuel calculate ka ho bat ende ene nkontomri ni je ene nkwansunsu abesi mu se ene makakaduru enti baby omo de fa ne de bi ko fufuo banche ne bode mu fa mame am se dollar kosoro ene wo ka market ba wo ko ye kira ye nchen ya so obi ani baby ewo Watermelon Street wo mo se kakaduru kra 5 cedis ni omo se kakaduru 5 cedis ebi ni 10 cedis ni 20 na 10 cedis e be yi akakaduru mapochwa bi 10 cedis ni e be yi ama no yenso ye aduane e pa akakaduru bebrebe mame open ya just auto 20 cedis en na ho akono 10 cedis de na asa ni hini ni ya popo ho no nkete no eno ne akan be 6 agu 10 cedis nenzo Obrempong so pedwom ko ala so pedwom se mi nua ba pedwom e ma mi nso no o so efia bia ne na ope be ma de okodwom e momaye ya na ye ya mo de tete me no a ejom ne de tete wo no ano eti ama no udu na ukodi dwa ya omuhu sai omutura e de no omukrokro kakra mame be no kra no omde bu ye so dem say be pass me man ya na ye enya afi na obeku be sente so no o kan ya no wayi nti da bia ya ne be ko akiro so de ja hit na fi na me mera ma wo no bi ama me nko se na no okoto ntosi 10 cedis wonya de efosin wo de out buy eti sabe de 20 cedis emema no de na omubu mu de wo se tere bia be makota de ba wo se na we kai wo benya no 5 cedis no akoto but enye hwe mu de ba se wo mo make effort no nko ade mo shiska so e be fa ne sa ayre to so why ene na me de new publisher no na eto aso na nsawama do agiri mrahwebedwe ne yonmonyamfo anodompe wo no na esa ejitakra wodwom edema MPP dom kuma no ewo mrahwebedwem na ono so ede ne ho agim bi bring back Bawumia ene ye campaign ya enipa dodo na eye no ono so de ne ho agim bi no o kire se we need to vote for Dr. Mahmoud Bawumia. If former President John Mahama could lose power and later return as president in 2025, then Dr. Bawumia, who has served faithfully and worked hard, can also return as president in 2029. But it begins with us. We must give him the mandate. That is or say MPP phoning inata said Yura Mahama otimi lose power na say 2 minutes free in some
na wasa akochinchini ya no wasa ba 2025 abedi mampanye adwane bidia obi ayede a ene Dr. Mahmoud Bawumia so betimi ayenti no MPP fo nyina mpanyimfo nto chitaye no emfa entai na chi na wo meye na bibia so entimi enkoye wura no dompre ena edene de abomusa no na yewura napo wono so ena eye Frank Akitafo abedi akire edema MPP wo 2024 abato no emunanso no niam anhya dan koye amfa ma wono no so ekasa akire se yemma omemu wonhira echen ogye entra ho ma obi mesresre na entwetwe na mepaacho da bi wose bronya bre wese mu yenhwe na yentimi enyi bi emwa wode niema ekoye adoye ade emaye institutions ahodo bi a wonom so ewa asante mantemo ena ofa so a wode sansem wese etu dwa bi te se Kumase Children's Home Kumase Rehabilitation Center ena afenso no ba ko bi no so ka ho no wode nsem wese nso etimi ebaye na yewram a ma me nanse na ayi obrempon ofa Trump America mampanyin ode nsem bi betu dwasa se bibifo na yaje ne kura boso enu ntina ne green card ho sense on be review ene se wo ba betu kwan a ho tiensensem no yade a wo ba yiri mu pa na ba betu dwa wa bra ye roku jeto abrakwa ya wono ene hwe ne ama no ne fo nkita hodie ho nsem so se mansoafo o memu de maye no wo se Ghana de ye ho son sa green card review ene temporary travel suspension no yade a Ghana ye ho afrim Trump say yenka ho ntino mo amuso ne 2026 on say yi na eba so no ye friend sing World Cup na eba so nti amanfo so no gujem yesem mo nka Ghana fo nka ho ntino me dem me ofase ma me ma wa fa ben Go Trump Ento ma mental ha ya nye news me ma World Cup ni bi na ha na so abo amane ede asasa fo ba wo the news le ban o me de bebrem story ba ku bi wo Daily Graphic has say chief examiner bi a list causes of failure in what say core subjects no wa chechim de entia wo ko Daily Graphic atafeto so dumiensa wa chechim de entia e man kwada no omodem bo no entimi anso ani fi se modalities no ene hihye ya hodo na mass no wo kirem na obo amane se ebi mo antimi an construct cumulative frequency tables no ene ebi mo nso so wo mo antimi diagrams no wo mo antimi anye ebi wo ha diagrams no ebrim nani so kakra enti anhyada ankoye amfa mo se mass no wo pese utwa mass nyanya de calculate de to ese wo calculate wo pese utwa mass me mass me nya bi ebra me wo skumi kra nye enka ne wasan ka ye A1 go na SSC ti SSC no esa bi na bi nya ye no wo de ba na enti mass no e subject a ese wo jato wa wura be fi na ade no so wo mark only the answer calculation nyina process no kwa betimi anya nyina yie wonya answer no wrong you will still pass 34 plus 34 wakonya 68 eyede na onya 68 you need to work on it so work it out sa eti bebre na anti emse diagrams no ebi mu entimi ena say na no na me ka wan asem school me government government no ebi ti say ebusa wo say what are the advantages? Okay, let's say example. Say name the 3 arms of government and their functions. Omo busane say OHENEYERE. Yes, okay, 3 arms of government: judiciary, the executive, and the legislature. There be. What can say? The question is, can say name the 3 arms of government and its functions? So we define a government. What is government? What's the question? What's the question? You know what you're doing. Advantages need disadvantages. What did you aba? Answer now we are about question. So until when ya teacher obey church or kwanya ye faso good. A kwanya faso answer question ye different from a kwanya faso a ye suade. Enti adesua no one strategy obi a one strategy kwanya faso suade a wo hu. Ena obi an examiners no so wo say do musi penti wanya teacher ni a oya abreast with those issues a wachira wade no okọ odu examination hall and as examination hall na you find yourself wanting enti yensua de aba no because social studies pa because a bit is a integrated science de yetiase say enye easy subject and akola bi wo ha wo ye ope reading enti but reading subject no ekoba ni say social studies no so anko ye dia aba beka subject anko ye a
ɛne na say selective government kura wanya wotimi the social studies ni shim say one say nya social studies ni na say chese ayeka because ka wotimi replace sanye nursing na wo kwa wotimi replace integrated science no with social studies but say wo kwa nursing ni ade de integrated science no de ombehia eti ene why ke for munye ready na remedials no mo ba na mami ade ba ko ne awo kan mu nso eye ene oheneyere sa agency fo yi wo chro de no atro di that is no atro I.E yes namre bi me send you be good morning no atro gm mo and I'm say welcome me general manager or friend me and answer it's a good morning keke untimi typo bi nso kura good no obetro na GUD asi pe bibia short sentence no de nka wo de onim se wa tro no correct nanso government no kura wo tro no GOV apostrophe T no obetin because e bi aka wo ho enti na and this generation omo parking kan this generation no social media no do so nto omo parking kan opia per short handwriting enti wo read kakra bia na okọ obi wa book ba ko se wa chance akọwie kura wonya bi da so obefa book na wa chance preface na wa kan akosi obi nya bi da ma me ko school no me free me junior high school adekosi me kwara me ko JSS ni adekosi SHS ho no ma me English ankasa se na nye literature books personally na me kenkan ma me nka me free me JSS na me English teacher English teacher ni ni school SS1 ena yenya enter the first term no ena yenya SS teacher ono kwa we na service okoye no ano no ye do SS3 in fact form 4 me call 4 years ni bi form 4 ho no ana ye ba bewie no ena no so ye last semester last term no ena yenya English teacher ba ko de be fa mu kakra enti se we na se wan nye wow personal study na wan pebrofo bi ankosia okona question ne da hokra won tie ase a big issue but o ma chechire mu chief examiner Dr. Rosemont Wilson was head of national office WAEC or the phone number to ama imano boninti awofo no munya daily graphic page 13 na mo kenkanya e be chire mu de ntia mo mano entimi amomodin yento aso eyo ene ma memfa chronicle ana abi o hobio yo memfa chronicle nto aso ana ma me kwa sha se mfi alata mra we ye Nigeria diary page 6 ho no ho na ma beginan diary no mu ho na meginan na Tinubu America mampani was say can chief of defense staff where you know say defense minister na papa no ye friend no General Christopher Musa wenya nyame adom a wosumi ne da to so adununum 25 December eno benya 58 years was obey defense minister ewo alata emfama no na obetimi aboa no pa amana mamuo no etimi akonkan samufo adwempo ena maba begina hoyi ma no te se na no bantima mirase bedwane was say watchwa krata petition dia koma mampani se be yanka akra kuma se expressway no anka be yanka ase yentwa yani nkohwe kakra na enra wadi nchiremu aba ama ya kan wo hot bite sompo se jama 12 news no kra ene ya kan so wa kire se asem na se Ghana fo agye na no asibone sa se oye mambofo wo mpa expressway no ase nya no kra nya sa na kan ye na wono de wo hwe value for money ye hwe kwan a ye be ye ne sika di kohyem no ye betimi anya value for money ana eno na se mufo de aba no kire se wono de wa kire sentia 198.7 kilometer Accra Kumasi expressway send ye betimi aboa na asanso boachi di betu de abeto so sentia asanso boachi wo ye wrong wo de honsam de aba e wo se mufo adwempo e wo chronicle mu wo de aba wa ha na chronicle say eya yankenkan Korontofo ngoma no ni edi kan no ni tridunum enjiyimu no aduonum enson ohene ni be kan ni twi amaye 1 Corinthians chapter 15 verse number 57 no waka asem bi wo ho na ede pa na wahene yiri bia idie na northern region cinema mentifedo wo mo so aye ni obi nya bi da historic say yedua kuku 1 Corinthians chapter 15 verse 57 ukopie mu ewo atifido mantam mu asese wo mu dua kuku ma na yeye wo ho enti say hulele day
eye hure na wo hesa ne koko no koko na efe ma me chronicle ni mo koko no e no mo de ampa fe etiefo wo de kwapa chronicle sisi a page 2 e no de asem no e de aba wo ho a quotation I read you me can bro for no how I say okay but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. O de bia o maye nkunimdie onye kinkan ase Korinto fo metie etoso dunum sesaso aduonum enso no se asedanka onyankopon a onam yen Awurade Yesu Kristo so de nkunimdie amayen amen. Yeradi Yesu Christo. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus and Savior Jesus Christ, the Messiah. And then so asedanka onyankopon wonam ye na Awurade Yesu Christo so de nkunim amayen. Enti wa fa ye Awurade Yesu Christo so amayen nkunimdie. Enti sa nkunimdie no ugidi ana obrempon. Nyame asam no de waka o. Ba wo responsibility ni say wo bagye die. Mame gidi a me wone say. Wama afepa akọ ababeto me no eyenkunimdie ampa enkunimdie yo yenkunimdie se wadi bonsam so nkunim no yenkunimdie wadi wowuo so ne asama so nkunim eno so yenkunimdie ma me northern region na yenua koko wo ho ne wo madi nkunim omadi akoko ama koko afifi ama yese doso eyenkunim ma eyenkunim enokre enkunim ai was historic Northern region now producing cocoa. Abakosem kese pa. Eyenkunim magana cocoa. Obrempola verse 58 no. O se entiminuanom adofo. Muntintim, muhinhim, monkoso Awurade adwuma ma. Efri se monim se mo bre enya kwa Awurade. No aye bre wo SOMPA 106.5 FM. Enya da. Enya ketua pa. Na se wo sumo SOMPA wonya ketua pa. No. Eti edi ne honam se sa wosumo SOMPA wo ye dai wunya katiapa eti obi abenya katia nti obi o ha bia nsom SOMPA na ma wonso anya katia enti sa wansom SOMPA wunya katiapa ni katia kura wunya bi ai SOMPA ai na yenkunimdie maye enokre eno nti yete ha ne ani agi se ya ye ne dondon hema be de akire a wo de apia na mo so de ko enye nkunimdie ene se na mbo fasting ma me yedem ya shase yakura no nsia hona na yesa nsia hona sabre nyina ya no din nyina no fasting na chi abrantie bi o so we fasting ti anopa na wa pedi bibie di na me na no ya bia no onye Muslim de ayo o se ya ene me fasting na me so okay nti anopa no ma hwe didi kama ma wie se be ya minute bia na me na we fasting na se ne ka obi abetimi aye bi wo se ma pa Asa die di fufu wie se me di ne ntem se de be ya me hye me fasting na se and am say we ya fasting and obi osa obrembo oya fasting obe he TV ade esa o se ma breaki na fasting mpa bon kan wona nya fasting fasting na wonsu nyame asem nya fasting fasting na won worship no say fasting ne say me di aduane eto ho na aduane fofura me ba be die ne ye mpa bo eni nyame asem I'm turning my face to God me dane mani a kire nyame na dane wan ni a kire nyame atra TV ho a telenovela nyame telenovela na about 3 hours and say me wie me ko break me fast and we bon he bi mu nso onyam so ye fasting na opene ma distract no na afro brempo no na bon komo kakra na afro OHENEYERE o di beat time je be say and mo fasting ni mo ntia you turn wo hwenyame eti ese bibia wo ye bia spiritual o last time kakra benya bia na read the Bible time kakra wo adwuma ma time kakra bi na wo bompaye bi wo tirim opportunity ba na bompaye enkomo bia obedi bia say efa you are turning your face to God awuni nyame tutu okra woni nyame di nkomo wo phone na kuta wo ma so na wo read the Bible wo frɛ wo bia na nyame nkomo na bedi say wo hwɛ bibi wo phone so video bia it has to connect you to God it na chesa wo fast na say wo fast say wo beat time say ayi anopa na ma pefufuo bia di na menya hode dia fast ana say bia wo tena wa edura no wo frɛfrɛ nkrofo na wo hwɛ telenovela na wo hwɛ football Manchester United ne Chelsea match wo ya wo say erade fe de 6 na botimi ko breki we yi fast omodie no bia na de butu mare obi ana the fast ni ye butu o se da bia yes we yi wo di beat time se be ya on say omo intimi nye 111
Bia we you know so me no 010 and say 101 bia sa no mo ye no sa no mo it's pattern eti ayen 10 na bibia ye bia yente ase em say ye problem no ohene ne ye understanding no but we read the proverbs and so see in order get understanding as say ye ade wo bra yente ase o ade aye lucky e wo ye krom ha e wo yesu e yente sia me ko ware batonte aware ase ni ma de kodi mpo no ane so ase me o fa damfo die nti na wo fa onte ase as ye niema wo bra ente ase nimu awase wonya nyina so ese wonya hu o say in all digenti fasting na ye den ye fasting de ye dai pe hu nim de ansa na ma santi ase na mo hu no wo revelation wo adiye wo ho eti wo ye from the place of understanding but that's a ye there oh me pese me ware no awuram me ye fasting sa me bo ye sink ye bo midnight prayers into me bobi e ye den midnight prayers na ye den anopo morning devotion na ye den ye see read the bible na ye den oh bible na ye nyame asem into me sua na me hu nyame akwan na me de abo me bra but ebi ma say religious activity o masoda no pa me read the bible eti ma ye nyame adwuma there be o read na wo hu say de nyame etie we read the bible to understand God onyame te say na ye hu na kwan na afa so aha nti bible na no anu ye manual of life making kan nyame na me say mesom no ne krata wodi amamini reading to know who God is go and me who God is nyame na what to say and na de no opa ne de no wompe ma me say now so waka o proverbs say bibia mu yenya ntiase enu nti no san ka say ntiase a me manfo ni nti eti wo mo yira nti fasting ya yira sa nim de bia wo obi se me ko 40 days me ko 30 days owi ade otia na otia because ade na won tiase nti ya moma yen seek understanding ansa no beto na mo ye bibia tiase ansa o tiase na ma ehwo nya results emfaso na etimi abam adamfo na wo fat adamfo we me fa ohene adamfo fi se minim se we na me fa na beboa me me fi adwuma we mako we mafiri se minim se we bata se ade na no an se ye di akira wo say say obi ti se dede kwa no nso di akire ada wo ye de meti se dede bi na me so ko ya de kro don't follow the crowd na no ba ya manyofu yi ya chi obi ni ese aba se nkrofo do mo ge free hwan now ye go busa say de say papa bi wa ha na ye me de man wo kura ya de na si ba sim de na court CID office wo so wo kura de free obrempong now no no kura wo no wa say ya si a chi papa bi ni ye me de man sao wo nim ho ma che mami ye dwuma ye kura ye yi se won mo share mami wo say yes papa bi a che no ndie me de enti eduomu gu basi bu ko CID enu omu ye de no bi bu o say mami na say ha mo we dem pa na de ma bedru ha say yes and 12 pa de ye papa bi abetwere me say what transition wo bia o say ya twi phone ni cameras ni microphones mami na ahaya wo gina ye gina yi say dem pa na de ma bedru ha o say bo mi na ya say achi papa bi ni me de ma no I said me mascara. Yeah, you what? Mascara na me defa. Me eyebrow no what say no what? Me eyeliner black no what say no. Kafra, yo. I say, ma me dey busa say juma be na yo say e je konkon say ya. We live the purpose wa brabo. Mami, e juma be na say oh me ebo konkon say ya. E je me sorry ya. Me kwa na makoka we wan say ja. Me kwa na ya paka kra ma me timi meju. In order get understanding. Say the internet na say ja. Me timi papa bi na say me de man. We onipa we o man 70 billion. So won fanya adwuma be hye de ya. Ai na obi a de wagu bus mako ba bi ebusa say etu de wo de ane say yesi yimu nkoye dede wo musa say hwan ye koye dede nipa no kure koye dede ama no kura wonim wanti de dimpo da say yeti won ye de egu bus mu say yesi ye koye dede manipa na ye dede net na fi be a kire na ba mame
to azuma na nche be fatie fo e na ye wuku adai e de kakra be fam mesi wuku adade o ye dai obeje kakra be fam me for the new crusading guide new crusading guide there no so na kane soafo ya no ehwe bambo ho ensem so mechire former defense minister ya wasai mrahwe bedwani ewo bimbila abato mpesua so yera Dominic Nitiwu wano so de kokobo bi emma kane ase central mrahwe bedwani ya wasa ejnemotu franka wo pre so betimi etu franka de ama MPP amanyokore wa Kennedy akompre kwa Japan se won hwe na ensem bi a wo keka ne mpawa bi a wo chicha de bano recycling bi na wo ye wa chata 2023 wa bla na MPP prime minister ne baso no na video bi a etwafa ho no wa kwakọ ye no recycle that say wasa akonya no ati se de ye 2025 ya na wonom ye ne nyina so ekasa de fa eye abusuabo ho ensem ase ethnic groups ho na we ya yese na we ya yese wase bias bi wo sa video ne mu ti se woni adanse biada won kana no mpado na wonya se obiebie na no ekeka nsem a eni kwan se wakeka no we eye ade akrata ya wato din se the new crusading guide no wode ho amanebo eba ye na sanso so na eda animu ha se no mkopie mu ewo eye minerals income investment fund na eye MIIF no onom kire se eye ade apanya na otua no wo mo ekoye eye kurulu bisanko ye na audit bi a ekoso anase sikasemu hwehwemu bi a ekoso no ko mbehwe na nko masa aye no foforo esanse keta hye ho nsem bi eyade a ewome no so ho nsem no kratai de aba betu dwana mfaso de ama me wo nwum tuo mu krata the new crusading guide se ko pe bia no pei enwum tuo enye se wo biebie wanumu akwa mfaso de ewom enti mfaso de na ewom no why singing is surprisingly good for your health wapomuden mu enwum tuo den na eye ma no so ho nsem no wa hase no mu a the new mamefa we say mame the new crusading guide no de ba mamefa we say entwa to na yenso na century ni bi enso ho akwadin senseme na we were South African radio presenter na watch say Russia recruitment pro to be a watch say wo mokoye tia wo no wono so ye de na ka ho bi say wo ma charge ni ntia no ho so nsem no ya de the new crusading guide no pay wo de ho ensem etuja obrempon beba na memfa number ni ntuja ye 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 and 0260196065 obrempon to aso mama me the daily guide na etumi de no epo na daily guide no ukopie mu ewo page 3 ho no a wo se National Service Authority penimpa ya kane no da no wo se isibentwi wo se fifire ya ye firi no enya asem kuma Bailey ya mpene de ma no kane 800 million Bailey a wono kra na lawyer fo ko emom ko hwanso ma bedu 623 million Ghana cedis Bailey no wo se still e wo soro eno nti be ya anka yen santete so ne fifiri pa ya e swan no enye mfifiri ketwa na wo de aba wa ha wo kire se minority ye wo mbra se odafie no wo aye expose bi na nipa ne mfoni da aye Patrick Boama ena microphone si na nim no wo kasa na wo kire se hwe ade bi kwaso Ghana ha na manfo manim kwaso se ukopie mu ewo Kotoka International Airport ho no a airport service charges one more tum from 5 Ghana cedis e de akwa kodu 150 Ghana cedis for the way who bondo e ho nsam wo hase ya wo de aba National Media Commission so yes wo ma order 2 media houses say wo mo mpacho esan say wo mo de report to be aba sa report no emfram emu nsam kakra enso e wo hase ya wa chirechiri mu kama e de ama na wo sign the foforo e de aba e wo hase we eye semufo adwempo ya wo de aba e wo ha no wo chese no kore ase free senior high school no amanfo e de tag foforo tag no asa amanfo to ne din foforo a sa din no anya kura emu nsem wo de aba e wo ha semufo achechire mu kama na ne enti a Tinubu wo fa Tinubu wo se wabo ex chief of defense staff din se won kɔ ye defense minister no sa Mohammed Badaru Abubakar ya wono na ye defense minister wo jai na adwuma no se machiwasie na doso dodo ho nsɛm ntia ma me ne amdi wie eye Wesley Girls wo mo nkomo no akosua de cartoon bi aba ha se na kasa kyerɛ pa wo kyerɛ se OHENEYERE hade allow us to wear in school you say we also makata manim kama na say we here for nyameti ase Hinduism wo mo say we to allow
wɔn mo yɛ Hinduism foɔ no ɛna me nkorɔfoɔ no nso na ɛwɔ ha no allow us to wɔn wɔso kukuo wɔn nso sɛ deɛ na ɛbobɔ na ɛbɔ so ɛba no Hindufoɔ na ɔba ɛna me nananomfoɔ no nso aba ha ɛna afei abosomfoɔ no so wo ɛna kristofoɔ no so ɛna akwanhwɛfoɔ nso sɛ yɛnsie nie mo nso munya yɛn ne yɛmɛsom ɛno ho nsɛm kakra na akosua mate ɛne yɛmfa deɛ wadi ka ba homa no so hello meba cho yɛfrɛ wo sɛn nyame adom me ho yɛ o na wo nso ɛ well nua asɔre bɛni kwa ukukuru wa bɛhyɛ yo bɛmɛna yɛntie wɛ ɔma ne tie wa pamba ne sɛ ya tai kakumba ha ba kakumba ne ba saa cucumber no ho ɛa me ntanka wo ho wagyae ka ai mate pabra no pa ma me fanchi akɛse ma yewura boache jako a ɔba MPP national chairman ɛna Dr. Brand Champon a ɔba MPP flag bearer ibi ne deɛ dɔm bibi ho kan enti ne thread delegates wɔ sɛ MPP ne mu nyo monsoma yewura Brand Champon na nkeka wani ne ho saa no mɛka yɛ nyinaa mom saa deɛ wɔ yi ebi si wɔ dɔm kwabenya edu baabi na adwasafo akitaafo ne ba junior maku akitaafo nti yɛ sɛ de shila ba on the yɛ innocent ho abɛka ya mom anye yenti na dɔm kwabenya tita point yɛ thread delegate monwi saa deɛ wɔ hu yenu na monsoma yewura Brand Champon na ma me mesrɛw ɛyɛ nkwala ne results na ɛbaeɛ no sompa deɛ minya nten fie ha nti mo deɛ menka ho asɛm wɔ ha sɛ na MPP aban ne tɔ akɔ de ma student nti na ɔmo paase mepa kyɛ pasko ɛyɛ apɔ ana mo de makɔ school address yɛka pasko a maame ɛyɛ apɔ dabi pasko ɛnyɛ apɔ yɛ nyinaa yɛ ansa bi ansa na yɛkɔyɛ exams good enti ɛbɛkyerɛ yɛ nuanom a biribi si Ghana na ɔmo yɛ na manyɔsɛm no ɔmo mfa saa deɛ ne nto nkyɛn na maame metu mi nuanom nkwalaa ne fo na ka mebɛka baako borɔfo bi igo fɔk dɛm nyɛ saa na ɔmo ne nam TikTok ɛyɛ Kevin Previous wakɔyɛ exam a wode bɛkɔ w'anim nhu deɛ bɛba wobɛkɔ wo nkotodwa nim ɛso afrɛ wo Nyankopɔn ɛso afrɛ Allah sɛ ɔnyɛ w'adom examiners no obi korɔ hɔ a wɔte hɔ no na ne pressure di wakyerɛ alkora ohunu sɛ yɛ F ni nyinaa yɛ mpaebɔ ne ade na mda mo ne nam TikTok yɛ ba bɛgye nkurɔfo mate ma obi foforɔ ɛbagye yɛni ayɛm hyehyeɛ koraa yɛ ma obi foforɔ mmra hello okay ɛyɛ 0260 bia yɛmfa deɛ waba hello meba cho yɛfrɛ wo sɛ maame akɔhyɛ bɛde de kwabɛn fa nkama gaza nyaso na wo nyame adome ho yɛ paa na sɛ wo nso ho yɛ deɛ brada de nyame na Dr. Mahmoud Bawumia ndiye kama yo yɛntie o yɛdi kama mfa nhyɛ kɛsɛ ma Dr. Mahmoud Bawumia wi wurade kama ya nkɔhyɛ jombo nkama national chairman na nso amme di ha ko so panta na we wish nkama di ka ko organize kinu kɛm de na sekɛtɛ papa fa ko bi wurade kama maame emi kan nyina ne sɛ die obi abakaso be bi o ma no ya dem e ma ne ye bi ndana me boa me tie o obi afa tse o ba na ndem se o man peli ma ba ka tse Ghana fo nyina so ba le 100 be ni free enu tu ye kafra o line no kafra me hwe hello good morning me patron net say Yanso ye hu ye pa na yentio MPP for mesre wo pa tani aba no o ma yan tonchene na yan se de we yan ni mo yan konkofa we ka we hu asem am wa ye na de bia mfanyifu amanyi na mo se mo peni mu bia na mo de aba beboa o ma na ye ye no akeka na mo keka ma fofo mo nsem wo munya ise de wo mo akeka fofo mo nsem na mo bia nyina pinki nti e wura ba wo mia de ya be tre no se to bia ni se wo no anu wo mo de ne ko enti wonyi na so na wo mo won fe nkonko na ni
said obetting about the year to how near mania. They say electricity in the air to me, so in the air to me. I'm a year for movie, dollar to say about the dollar, I'm up for granted yet. It's not a dollar about me. I fell near my boy. I did not go press on $1 and boy. So then near my go a year. They say, I'm sorry. We have any dance here and Friday. And the moment I read your way, and this is what I said with a project. And here, the engine won't buy. One the engine won't buy. I am trying to the empty mapper being your Mate. Yo, Meso Meda CP. A 0260196064 and a 0260196065. Hello. Good morning. Me patcho frozen after free here. Mpacho you, mami ntiu. Okay, you are here for now. Hey, there is young and or can I say, if I am granny school once. This is over the year, more time, and I had time. Fully concerned them their own school and move for Accra. Catabionka, I didn't move. And I said, now we are in front of the world, then detail. For those who know school, a single day, 2 from 1 hour to school. If you can never go school, they have. Once you had the eye, the field with very education from what time you want there. Who had it, why they should be one shot in next idea. Look, but then it is why I have to. You got in normal, you see, near my young tea, or Panuku school, or Panuku school. Or the matter of the car, tell me there. Or saying, Grandma, I'm now a double track now, and it's a count. But don't win, and in the yard, you can crack. What was all kinds of Mark, they said, Mark, for you, as mobile continuously. The one was to ask, and then so the dear said to now die out of here. My life is so good, more than the bone and more the money for the hour. The river see Robert Traffic a crate. And some of the poor go to 1 month. No time, but he's spending more than 2 years. And then we pass it. With my condition pass it. In the Abano, the winter say, Yamamu Aya in the school diner at Sophia Bia. The Traban is on one dining loss, no one Mate, Medase, Yamo before from Sumra 0260-196064, 0260-196065. Hello. What do we got? I didn't money with them. I only with them one. I also did any clap, Yanko. I know Bencham. Yeah, Josu. How about you must none of pay? No, so Banwa, why you come. And then 3rd December, you're quite in Facoin Islam Chapter Camp, incoming president. And I come in the church, you can come with an electric load for youth organizer and head just after mammy or national organizer. No more come asking. Dollar send me the Ghana $1 wow. What would you do? Europe one issue, I know $1. And Ghana just a $1 book content Yama. If you want to be the dollar number, as you see the need. What do you say? No, I'm a cat can't told me more dear no in the money and $10 here the front. What do you say? Oh, I'm not sure which one would be over Faka, not car charging. Maybe over Dolubia, if you are a dog Faka. And when some of them the dollars are creative with you, then you may intimate them. The Munya woman would do $1. And you're benefit for I do every almost to Mayama as you move your Bukatra. We are not the condor, we are the condor. As you see this in here, you are. Oh, what might take them to get home to the come on, more and never boy at the ding. You best roam, dollar and your moon can to Grana. You're better than Yerma. Bye bye. Medan say a genimo 0260196064 and a 0260196065. Hello. Good morning. Good morning, Nana Manie. Yeah, Nana, Yentil. I'm a baby, Mentia, SOMPA 106.5, and I'm a woman. Maybe I don't about me, I will be a Michiano. And on one again of what more chain. Nama Chia John Wood and a Hagia Safi Muhammad. The best MVP delegate, Dr. Baumia, Moshe, now more fun and one and another for you, Yana. Minia, we're here in the children, what the phone can't say.
Dear Baba Power Cup now. Dear Fox of Pocavia and for a young crack. One more country you done a swing so. You may have much to me at one call. Yeah, for more, but what to do that? And people support us, but almost an it will be one more review. And yeah, and for Laya, one more papa show, a year, one more apple for toy. Or we to say how much use. I didn't say higher education minister. On you may be so. I pray your work a adept year. And you say, Timo Chaya, you didn't call your man scholarship club will say, also go boom machine. And you know, and people found a lot of every bottle of what you could ever share for one. What's the answer? When you move some at time, that's it at all. See, that's right. One put your name in the Arun Education on your or local education or new building care. I'll MPP for no, a good chum, no more sending this to a different property. No, that's almost to Papa. So, one more good school. But the first time down, they don't good school. A year, I don't come here 4 years. 4 years, I will be up for ya. One by Papa, you know, 3 years. For 4 years. As I met about 3 years. And yeah, oh, can I work at it? Where you about to win a year, we're about to win a shot here. So, question is a master point, so point to. Yeah, who said today? And I have a do so. I could talk about my 200 more, and they end up away. Who wants to plan is the one way, yeah, also no shot. Yeah, Nanama. Medasipa will be for front Sumra 0260196064 and 0260196065. Hello. Bemena. Cantamanto Accra. Namohu ye dia ya femu pao. Oh, yeah. Yedasi. Yo, Maminti. Yo, na me fa kwenya kese, incoming flag bearer. Dr. Brand Champion, ono betu Frankama MPP. Na me tia honorable party ejaku, ono so ba national chairman. Papa we dey say that ko me ba in the studio. No, on be kan say for mo be say yes. Papa we na adwuma bobe. And Asapia Muhammad, who my organizer. You try to acquire just the Kodia Frimpong, General Secretary. Akosia. And Kualai Adam Sidia and a person in Kakakra. Akosia Matisse, NDC Fubin in Nam, and another talk, in another time or to a Poma, Internet Momuchai. Na say abandon your yam na enunti na amana basa stakusia enti no krese ye to apoma musa ebusa o mpacho debi na fe me time de me hu apo bia ebi no ndc foi e bia ya asem won kan oni nsem ni nyina ne kofa ba ni se enkwala na o promise o se o mu free secondary school no mo ko university a first year for no e free no. I don't know what is so say boom. I'm away here, Niba. That's a winning car. I've been over what you saw there. Obeja, no quarter baby. I have something the end for a because then can you say, a Koreana at the school or not to be 17 miles. One crowd lives here, dear, and all London. It will be joker to say, a pop into the moment failing a fine consider on family on corner some level. Mamaka Ghana for 2028 Colombia. The best from MPP in the Babema, Ghana Funian Fasto, Uriana Nado Baye, and Fasto do join a funny hospital and show light on the church of Fonia Diane, meaning the more but all the same and country. Musta Ababa Ama MPP Ababa Ghana in the NDC. Omba Zombie, we are no more. We are not saying. Medasi Akafia 0260196064 0260196065. Hello. Enka wonso yo esuboy ayenso an constituency sompa nana yenkoi dedika na minche international chairman yira honorable Boachi Ejako na master MPP delegate
you are touching aka assembly the you ba adima so aka bi then you go the you for the APC in Ghana for answer ko to aba na obi ofi si ase o me man pin e wo Ghana ha the sana me kai mo say you are John Tony mama if you love Ghana for you the mama you Ghana for some ko sababu bi ofi love so me man pin Ghana ha because you know don ko e wo do Ghana ha you can do something Ghana no for the end some of them they can be a compare ko e ton very good ana Ghana for them fa da ne for ni mamo como you used to go to mamu bia over to my the two ni ya ade agu o man Ghana akola ni me you can about so you dey me do so am Ghana for energy ya many aba and then any vote on ya almost dollar akofa mu almost dollar and dollar akofa mu you ya almost dollar you know ka dey in temple am no kan yi fiji and Ghana what I say almost have to be so boom and the city boom bi am Ghana for yes yes dollar for the thing am so we dollar aba from na mo put it be mu na mo to water be mu you know for ban chini board e be to market no I don't know about you know you are what like I don't know you go to the water be ana e the dollar aba from dia I will tell you to am so and you say dollar aba from mo nya ikabo o me ni and I say mo de tax e go Ghana for ko mo e bu e ko ma yi twia and the am wo man and so can be there then after so there you know can na men get you know jama market ka watch it all share for say reset ni o me uta reset na for all the reset we be e ya fakadam resetting and then what about say it's our first year for a college for university no be free amo and then buy a who say them can do who person so am anyway you can feeling and mo no mo te be a who do dey a o dia ya fata e mo man so ya so the only the need for market and Ghana ko ya ko dey if you hu le Mate me dance nyame nso nka ho 0260196064 Hello. Yes, me patcho frozen na free. Yeah, person patcho matini edikan. Me josu. Patcho me diane from Pacific Cantamanto. Yo, Cantamanto Accra. Ya ba do me bati ya femo papa. Enye ye kra ya femo chance de mo mafie. Oh. Ti say amanfo busa ye na o besa ba hada ben. Ti say ya sukure bu. Ti munya hihye ye. Munya hihye ye ho. Afi kra before say afi ba kwa we mo sa ba ha ba kokra nke ye be. E ba chewa mi tie wa no pe. Mi tie aduma fo ni nyina me ka say me bodi a bia no me tia mo bi no bi ka ka na obu ya tem chen we nti no. E da se. I thought to be let's hear Honorable Boache Ejakun, incoming chairman, MPP, Openia Najimu Board of Najimu Dopa, our pay Kabomu, or pay share Papa MPP. They said that the near one nobody party name, Nayany Power Free, Yura Mahama, 77 more Keka. Manyaba, a school for a year, Kobaya year to Tunis, Basay. Media Meka, had the to say. You Ramahama nebo share and who is our shepherd bonny wanting it in what is animal. What him say? And Qualay, it's your fan say one more failure, what we ran our bonwana. Darby, and young Qualani in our bon, name woman and the boss was share ye, San Qualano Bitria, first year and a woman, and who is say, San Qualani in our pass and I do not pass here, a cabo won't Jimmy. I could for to buy your free attention. Was a sin who said, will bet me, and yet by force is Ramahama Shabo. Who did some wash again him? And Jack Washer will cry now by now to know, Miana Kam, Sammy Bois. They had the power number by all day. Now, what fail will be back. Aqualana, what fails is here, one year certificate you. What Aqualana? At the same time, Remedias here, Abatos is here. Remedias number tono. Sir, only 5,000 aircraft. What do you mean for Banco Remedias? And was that what you're a pass? It's not Bassa. And here for now, you Ramahama, person will come mission, Silano, or come or much because one yes can go to Remedias now, Maobanqua. Aquana Trevi. What Almacolana at the center was I had won the certificate. I was to be betting the Aquapeg maybe. You Ramahama, or had done a papa. Then you know, ya na media branya brebiano le bo MPPs o penifone so bo se enkambo mo anya ma party no
na ye power edu time say obi be di animu no na mukoye chinchina atwa ma ye wura baumia entima me di president ya ma MPP ato aso no ya na me di ya papa nti esra wo mo MPP mpendwo wo mo nya kabo mo nya nyipa wo mfiri NDC sem na NDC ha ye especially e wura mahama wonu ska na obepo wan gra so obebuo gano wa mabuo gana da na obebuo gana na oba ya wo say han me be teacher pa we president mo no to pa ko wiem na waso enya nim guase ekura ma ekura so na wo ka o say na dollar ba fom na dollar ba fom na ba fom no na dollar me ka no mate be me na medase e che kantamantofo nyina won so betimi de wadwen kira ba memfa nipa num na menwie 0260196064 and 0260196065 ha eye SOMPA 106.5 FM Accra. Hello AKOSUA mame nyame ado me hu yo mejo so mame me pacho ye hu ye AKOSUA say o ma pani fufu no ye fufu for free education by NDC for ampega o ma ampega free education o ma ampega na we ni na politician sika oyi sika no eni na fufu ado kan say oyi sika no ye nyira ye dia na fo nyira dia ye ntimi nche so we be nya tansi so we be nya everything tinyeba ye me say you be free education no case for being a class in with you and as a papa and the no so say you free education no you buy your busy if you free education you yam now when I so much a team AKOSUA we can past questions no what was secondary school that past questions no the person who do how we say what exam no past questions no they buy there be me na no open nursing wo ko ba ku wan pass na ade math no any brebre akoto pass questions na you pay teacher wo sua yen wo ko ta onya tu enti enya ade anya pass questions na wo mu ko sua no ene never na emma wo gu kwanya ye fa so eye enti asamna wo mu keka ta no me dem mpa ba ni se nkwala no me sura mo mo ni aro wa wo fu nya nko ko wo ma na wo ma wo man class se mre pa wo ho AKOSUA ya nhwe ni ya 4 years ne be so a we nu be bo no na kwara de be kura kwa nyanyem e na nka so awu tu bi awu ko de mo afa abako wo se ya ma kwan wa pa ti ye kan ja poporo ene wo mo nkozo mo po ba ma ba ti se ye ni ya ko secondary school da ye ni wo ma mi ja ho ko de ma ye ni sisi mo fa mo man ko na Ghana de eye me ya se ya na wo ma ye dik ano ewu ehiafo ma mobo eso sika for me mu pa disia anu ehiafo me ya ni sia de wo pa papa kwan ba sa aso ene ye ye fa nye obi so AKOSUA mo ye pepe so obi so de kan say ye de ye ka question no enu anu wo mo so be fa kwa ye sa question de ye no mo bo ba ni ama ko boko obi o kan ntie so edi petition ko say papa bi wo ye ade so kwa double citizen wo wa mlekan ni wo ta ye Ghana ni aye jeli no wo wi enu bi na mo ye ka question ayi bi na mo ye na me chese nkofo we ni de nyam mi anyimi wo mo ba na ehugu de na AKOSUA ade ba ko ye me ya ne se constitution ni ya ye e be biu e na ya ne so obi so asende obi de leka akwase we yan ye ni sei yan ken sei aden na mu kwa de mo ba na constitution ma sa no na ahemfo ne ye wai ka pa na ahemfo akukudurufo e na ye fa ahemfo wo mo ye minister e wo mo ye ade we tiesi anwoma no ya de ahemfo ga de ne ba ye no o ma me kofom because first na nipa no ko su wo yo na wo tia ko nyan so ya ko ko na na so e ti me de so le ko akonya kwa de me fa ma klasi ni asanti akonya no ne expense akonya ni zigaba ne ne ma ye ma klasi ni so because what ya klasi from never atade an ma klasi so ya ko duro e ti tu me ne ho ne wie politician ti ba ya bra ma se ya ba bra e we ya be boss no ma ko se no ma e de ba san na e ko so sa yo mami Mami me dance 0260196064 0260196065. Hello, Mama. Good morning. Me pacha from say na free here. Pacha mama kabia. And some patachi my own. Pacha yenkwe. E anu wagina yi ama me na online na ba yi ama me yenko. Show you one.
ama anapa de mu pa anapa die se so na me ti kwae atan na ya osiri e me siri du siri na me ni na me siri na ya osiri o nti me siri na so agem kasa kire obrempon na ye me sa wa ha no na asa mai sa ne da bunti ko ya fa Mama na oni bibi na wo me wa ha ni na ko na ko ani ji ho ka ye dase wo na wo me wa ha ya da mo tere ana wa mo de ma ya ti ya mi sha mate me ka kire na ma me dase 0260196064 and 0260196065 kwani pa mi ensa na mawie hello meji uso aja Ogaji se SOMPA techima ogami enko. Yo mama ya damasiano pa no pa na kwanya se na nchi papa chama mi sa asante GPRT regional chairman. Ana chairman buga third vice so oba first vice. Ana papa chairman Toma incoming regional chairman. Bunu East ya wa MP ba ko pe Toma na betumi aba ba weni ye seat aka bia anto abama. Ana papa ba omia 3 January, 31 January, delegate Montu Abama no 2 franc and Fama MPP. Mama, won't say. No, quite some pie, won't you say? Your papa, mama, free education, no, or pursue term, Nikibu pocket, see a pa back on. Then so I would have done a for the policy not tomorrow, then in that here. Idea of Ghana for the Diana, and to a whoop of the first work term. Into a young one said me this year, more prayer fairly. Next year, Ubona or Marcia fairly cafe. Next 10 years, I don't know, you can know a cat and Corano, 8 meter. Sergeant Trimpon, the Kitano. That's just our policy in the ordinance at here. Ghana for what you would call a capa. Mamma, yes, sir. I want you to know my room. Nursing training for years school. Our motive here, teacher training for women post to a more. Now, over the term, who they got the term Kuroma. Wababa biasa o bayan ko kwan ketenkete shikadoso puwa papa everybody is our policy ya faso bia heda ni suma o man we no etimi di postu ma you wana mrantie bia o mutu fia e kom do mo we suku a yan postu o mu what is that ya ko guba bi so de yan ko kwan ketenkete wo de se o man sika sa na dimbone de bia o ba mu a wo de dimbone na o de ko Chama ya ka ko last time in Kabaya dia o man de be ka o se free education man ka wa be tertiary free na dia give him pa na wa ja o di wona o ko jadi mbone na wo se aba da dia Ghana for ati na 2028 ka be haya o party ni na wugunu MPP ba ba mo anya dia Ghana for be ta to aba ma mu bi ma na mo ko Nyamin shra opa kamienu na afa mawie 0260196064 and 0260196065 hello me ba try frozen afre free me ba we 5 pm ni atuma kotira yo 5 pm na say dey yete won kan che me ba etuma 17 na ye sese no me e etuma transfer ya be fi anya hwe mami ntie wadwen kire me ba me na mafi me etuma mo boli ama o ma konkon Ghana me ba mo ka se mi se amanya poti mi ko se sa nkofo de won be ye se mo be ye bede so won ni mi pa ko me ba e through both NDC and MPP, one entire side and power. Bringing on say one of fat one any Jumaye. The Kenuana, you say, who near Jumaya, yes, Bassana, young court, the way, yes, some point out. Yet 1 million to take it down a bit of show, not your local. Who knew the old quack, yes, but they be a somewhere, my candidate be a vampire say, then a new be a Jumania. That's only a Jumaya. Why do you move it down? When you get down, you will never do a wa, to a mampo, cause o quack, a good one, or to aba, or try wagging. I'm in your corner to Abaman, be to penny beer. John, Uncle Canasem. Yet to me, Kunu, a Mrana, Yakin in the Faso. So, Odibi, my Yebetano, Odifa, Ghana Mranu, Midi Betty. And he said, Yebefo be, I will say, Yebefo be accredited, then and country, Uncle to them will be, Uncle Traobi. Yes, need them wherever. We didn't to Mrs. Sano. Until Yapa went to young for Anna Minyaba. Ye did bring the Ria. Ye 2 lighting. Ye 2 water bill. Add them. $40
abafom ye nse dollar no so a se water for koto won ndro na $1 na ye body na dollar abafom e si dey na ye sa to like dem ye sa to water dem ye di bro nye we na ni pedi ni sika wie no ana wo sa ko tia like that kase water back kase aban we dey ye nya jejeje me dance me mfa di otwa to okura na afi eye mawie hello yeah hello yes me patron my radio no call for mami why Good morning. Yo, Pokia and Pacho Mamintio. I don't think we should politicize this. We were but maybe all mention about the someone or by a minimum. Not that you can say you cry to the extent that I could all go from to say, what you want for a new shade, but with effort to combine it for this my school of money for any else. Today, I call SS2 and he's doing extremely well. Of course, first, 29, I think about 800 or something. Not also 500, 600. But this term, which is 77 out of about 600 students. All I'm saying is that people are not learning. The parents are not even pushing these students today. As far as I see, I'm seeing interesting. They must be 6 years and 5 years, so I'm sure TV and I can do. And that was the same kind of discipline we saw in 7 years. Not anything, money. It's now TAT and and for me, my ultimate goal is education. Because I'm not about to say, and I need everything. If you want me to change one, it's too wonderful. And I just say it's not working at all now, the girls, but 2 9 now. And today, even people see me and say that, after you know, I mean, you got money, man, and can't get for the board. Actually, the other one is better for me. And it's doing very well. They can't pass the system. After you know, it is about insecure, and it's another map for Lano. I understand the education, you know, this year. And I'm calling to share for la, who can share with SS, no cultural or cultural beauty, or cultural SSC. Yes, there's no cultural beauty. On here, social media, and now for them, in Noha, Sunday Novella, I will fall out and your own marshal. To see how we will be money in my ass to see a normal and one. Now, just a more discredited novella. Well, what about you? It's like a woman for Lana Tanatina, because the down you on a Palana teaching much shaming the day. One more Palana is here, I would also and when you. It's why you involving the child in idea worship at this time. Don't come to my house and see anybody watch me. TV remote coming in the other. Sundays near the two cartoons among colleagues. So this also was forced to do the same thing. Mate. Meal. Okay. Yeah. Mate, menso me dance pa poku ya na ono so e de ne de amaye madwenche na nche na mama obrempon kenkan de mo de fa Facebook page no na mo de amaye na bibia ye kama e de amaye na we de 21st clinic ni o 21st clinic ni o sciatica expert ni o clinic papa ni o 21st clinic ni o ye wa doye ye sayare yo 21st clinic ni o 21st clinic sciatica originator sciatica pace setter sciatica researcher commandant sciatica mu alpha and omega omo chance ne omo awie sciatica mu dondon hene ne dondon hema eye 21st clinic nanu weekend dey make a wedding bina wo amunim say yes the mother of the bride na the mother of the bride no ogina ho saa na yeso ne nsa na mentia say nam say na obi a obe ware mother of the bride na ogina tenten saa no na asechire ne say eti ye point nam say mame oho ye fe
na mo madenti na ugina ho saa na wontena se osi ebo me nana ebo me ba AKOSUA enye me o metena se a meto ase emu tutume ase ya sada so entini bi mu ene ye chia na minima de kro na no na meti se 21st clinic omo sciatica expert no se wo mo se ye sciatica omo na sasa ayare no eti me ye madwen se mekoho na meti se wo mo wodome enti mabaho medu dome ne mehwehwe dome ho no ama ehu wo mo ena me san kɔ enti nyese bia me pese meto ase etutumi a mintimi ntena se o eti me baaye frase na me gina tenten adan a mintimi ntena se efise entini na efa me sisi achi na efa me to ase no na efa me srem efa manantu besi me nanse no meji me hu baabi ya enye na ache manum nuro me de plaster atare so me de akakaduro afa so e de entoma achi mu so ma fefa ha ma nubrai bi me de atare tare so ma yedie me ye bia me free hospital wei na me kowe na me se ma me 21st clinic dana no wo mu odome no eno na ye sompa akra ya ba beto no nti wo mu ni hobiem ye tu wo mo enti na wo yira aye no na dome dia wo pede wo hwehwe 21st clinic won kan ha wo se me nam dome wo mu dan na no wo mu no ye sompa fo ya to dan no ene ye dia ye radio station ya to dan ne dia ye radio station wo se me nam dome ha me hwehwe 21st clinic ye tu wo mu dada ma wo ma fro bepo no so ewo Tantra Hill runabout hono a say obi aya Tantra Hill runabout wo se me hwehwe 21st clinic ewo dome e de yare ya hye wo ho a e de aba bedru ba wo e de na se e ma wontimi mpo ntena se e se wonim se wo tena se a se de yebesie tutu besu ma na sciatica no e yarefo o e din no e de batanya de papa e ye yare a e betimi edi wunya papa eye yarefo eni kwanse wo soso yare ma wontimi ntena se yare a wo nam na wache wo pa yare a ba wontimi hya wo he wontimi hya shoe yare a wo nam a obi ase wakwakoye wo to enye yare a yesoso so ha enu nti na 21st clinic nya abre ekwa amono ne kosua ho ade eno mbebu ebebie sciatica research center eye mu do mu sukoti Ghana ha de se wo to ase efa enti na efa wusisi achi no efa wo sirem na efa ba wanantu besi wanantini ho no se obi ka kire wo se bra na obetimi asa na oboa eye 21st clinic eye sciatica expert eti Mr. Bra na wotimi atena se wa kokodro mate mo ada bia mo da na mo da mafuso efse wontimi na wachi efse mututu no woda ho se ya na ha ama mansa so se ya woda ho no wa yese mo magimi o obi kura wo ho a wotimi frɛ ne nananom mesrɛ mo metietia meto ase wo ho no mo nante so ma me ade ye mututu me na nka enkofom da bi entini ne kura na wo sai no jai dia wo ye na bra na sciatica originator sciatica commandant ni pesetes emu alpha and omega ashasie ni awieye the beginning and the end yare na se no wo muntuma wo de wo nsoso yare su o yare ne yetu no 21st clinic yare ne yen hoho na nyeje ne so efise dua be wo no enya dia ye twaso yetu ase eti na sciatica ne yentu ase ma wo na 21st clinic ne yare sabia nkasa eti de omudi agidi wo Ghana ha no eye sciatica efise sciatica na Ghana fokura nim se ye fra yare bi sciatica na Ghana fo bebre ni titru ema omukodwom ni mema omukodwom na anu ye ko kantamanto ay ko ye free health screening ye ko kanashi ye ko ye free health screening ye ba dome ye be ye free health screening enyansam ketwa hwe ni pe bo chi ne trada e ba ye o na yare sabe ye be no mu ni madwuma sei ayare sabe ye be na nurse fo woni pa ho adaje sei ayare sabia ben ye to boase emassage wonno me no padua no etisa wo sori a wutimi sa wo to ase ho no etiri ni nyina tenetene eye 21st clinic na ye pese esum wo sompanti enya clinic no a ebi ana ne branch ba ko ni mienu no ye burudunum Ghana ha ba bia tokoro bia wo behu ye etisa wo nkran ha na me ka kire maame no wo se wo ba dome na ye se wo mo dome wa meto ye me pa cho dome dan no sompa akra for ya to ene yatim ye tu omo ko Tantra Hill ho etisa wudu Tantra Hill runabout ho no a wo be se wo mo billboard no ana signboard no ebo ho pampe ene atro 21st clinic ne de sciatica expert ne de aboso etisa wo nkran dia Tantra Hill runabout na wudem na wo temade a Roman asori dan nchen hwa kasuafo sompa obi bas ye ba
na ehon so de wudura new market obom kwan no so ewom ena kumase ehwan overseas edan no asompa fm ye headquarters womu no 93.1 fm sa dan no a ena 21st clinic ewomu mu amu sunyane for regional hospital first gate no ye ni di nhwani mu tachi man for giant bank dandadan yewom enkranza mense no enkranza fue angels ni demons nyina wo ho eti wo mo so wo mo ben children's park no ena takwa wo mo ni roman store na di nhwani mu takra de afie kuma number 9 taxi station mu amu wo brekum goso oboase wo nyina ye wo ho ye number no eye simple eye 0244915116 na de nkrofo ni mu pa no mo tafre no eye 00540311311 and de nkrofo ni mu pa eye 0540 311311 0540 311 bon number yenko 0540 311 menkazadelo eye 0540 311 and about konso ka ho 0244915116 now with them 21st clinic is still sciatica expert 21st clinic brania massage 21st clinic brand wetimi atena so wakokodrom bra 21st clinic wetimi ahya wo heel ni wo shoe no wetimi anante bra na entini no yentenetene nerves no yenye ho adwuma ma ye de still sciatica expert sciatica originator na yesa yare bia nso bi etise wodofo bi ne fa ba bia dwodwo ana de friend stroke no hypertension ni diabetes ni ade wo de fa ne bra wo ban so a ye be hwe ne yare bia say ye malaria say ye typhoid wo de bra wo pese wo ye test bia ho no nyesa wo ba ya ne atamaduro bi de ama wo ye be domu suko ne ehunu ade kode poti the root cause of the disease na ye timi etwase 21st clinic na nurse phone kuta phones enye slay nurses na what 21st clinic bi wo ha ye say slay queen nurses ene wo ho na wonko nya daji nya adwuma na wo ne phone so TikTok nurses any TikTok doctors any doctors here wo mo ye side chick business 21st no hu bi wo ho doctor no wo ye serious minded doctor what consulting room ho side chick pede wo ho patients nko a anasa TikTok nurse na obehwe ayarefo no na wogina ne phone so na wo hwehwe the B21st clinic ye say be yiwadi nurses o mo nyina ye serious minded nurses etu ba o munya wo ho adage enya wo ho abotre kasade edane wo eboaboa wo ema wo ho tow ema wo gina wo na so pabene so eti fa wo yare nyina bra yare bie wo ni paduam no fa bra na sciatica dia menko ba bia wo to ase menko ba bia wo sremu a menko ba bia wo nantu a menko ba bia wo nantini a menko ba bia if say sa entini na samu efa wo sisi echi ba besi ase no yen na yaye obenfo ye benfo mu wo mu prekope ye mu obrempon ye mu otumfo esemu yare ye mu katachie ema yare no akora wo bone nsem ema ye 21st clinic sciatica expert ena yenso yasomu no edwedi obrempon wadawroma wo mu chiachia enkrofo wo Facebook no bobosoma ye na yenko yenhwa ade Mo very well. And I mean, go Facebook ho. Na ya boy say good morning guys. Ya jeno so. Me hwamo or say in fact my men kind of brofo no. Kind of brofo. I'm enjoying your educative, marvelous, entertaining and fantastic live program at Shukra. In fact, you guys are doing great job this morning. I am one up and ye de. Ai pepe demukama. Utie kase boa e sham. Ai utie kase boa e sham wie na tip of sports no so ye dia wo. Ye wi na de Ghana today atoso. Na bobo oh jai. So da ye kra so ya nko ye aba ha tenetene. Ah ye tenetene da ye na ma. There was so that na be for sanwa ya be ma abofo be di wechi odo pa o me twa so na nko bete it was say God bless you for your good works. I say wow, I really like the way you are laughing. Say no mama and there na wa me mama ntirim the odija me no me mama inheritance what the mama no and you nyina yesu ai free mama ho ai me mama ho yesu ya mama ai ntibi so me dia mama mo so monye kakra mama obi tot te say de mosi
you say na adum bi wono so no de mema nkrofo nyankopon say ade no so impartation o chiche bia it means my impart him with laughter. Nana Mensa Saba ewa North Central. Yeah. Was say the Boko chieftaincy dispute continues to tear the peace and progress of the Upper East region apart. Whilst politicians talk, true traditional leaders have stepped in with wisdom, neutrality, and a real hunger for peace. Kudos to Otum 482 for proving that leadership is not about noise but action. And so, and no. Nana Ekwama Boatin, Edifri Ablekuma Central was ye NPP for a friend Mohunu. Send this if Waben yet is to a scam. Was a more a hint from Pana budget won't be ready. Council better electricity bill by 9.8%. No amount water bill is 15.9% and some on her 1st January. Now, Shasi, which is a NDC Amino, a scam. And Sleepy Richard, aka Akafia Phobia, was to her live from Cantamanto. Greetings to Honorable Dr. Brian Champon, Boachejakon, and Afi Haji Asafia Mohammed, JFK Munina, Wamodia Ekahunudia, Wade Ahonsem Ediaba. Kwame Sepila 2 was a MPP for Samoya campaign. Munya campaign of Mamo candidate too. Na Munya attempt did no. Na Moya do the attempt no said damn crana. After all, Munya number some become up my bako. Kukudu no, one has some boom, never be a kind. Was in Chakasi and Koma Haji Asafia Mohammed, or not near the dear Baron. Daniel Sean was a glorious happy birthday. And Koma and the boss, Richard Keck, Ernest Mensah, Western Regional NDC Communication Officer. And I was honestly head of corporate affairs at the Ghana. When him say message na oka kukurudu no e na makaya sorry bia omo bompaye naija sofo no say o ma closing prayer. Okay. And we say onyankopon uyo kokuroko ti se kukurudu omo say eshi eh some people for corner e go sorry o eh onyankopon uyo kokuroko ti say kukurudu omo say eshi urado omo say ah sorry dem MPP for one we ayi for me ti fa ho ko say na say we wan kan ye kura eja kukurudu si de manyame anti eja wo bonyame abaso a onyame twedi ampo obi amawue kukurudu omo say eshi mumpa ya manyo se mu abedo mu ya tare say MPP for nko de go ewurade ero sana say bitira nyi na ko frepa o ye party fufuro ni na ko frema bo se mo amoa na ahim Enti Daniel Shan and they say happy birthday Nkoma Richard Keck and Mensa Western Regional NDC Communication Officer Sansi head of corporate affairs at the Ghana Gas National Company. Wasi Yakupon Winshira pa Yakupon Inshira no ne dia diaba eno no. Sly Dunbar or say Ghanaians are waiting for the removal of the OSP by the followed by the incompetent EC chairperson and its deputies. Period. Nidia Diaba no diffi kwa binya ya eno no so watu amani mu sa ede abanu. DJ Opedimo Felix. One also say friendly advice to the NDC party. 4 years is here and so they should stop deceiving themselves. Ghanaians bring them back. Ghanaians bring back the only party that developed Ghana and deliver to their satisfaction, and that is the NPP. Was in Chakesi and Koma lawyer Chiri Deputy Secretary Ashanti Region and Dr. Mahmoud Baumia and Nesune ya or Diaba and Oibo Watson Eddie Free Achuma Nerebehi was say were a member of the NPP Media Patriot. I say the petition against the special prosecutor is a step in the right direction because the office has become a liability to the states. Greetings to Dr. Baumia, Honorable Amua Ewuku Michael Ashanti Regional NPP Secretary, hopeful. But Derek Ayete, as a good morning. Daniel Shen was why shouldn't our students fail social studies? Because past NPP-led administration have changed the history of Ghana upside down, telling us Dr. Kwame Nkrumah is not the founder of Ghana. I trust Honorable Haruna Idrisu will reset our education sector from Kinkaka inside Takwa ne de ya ode aba enso eno no
Mame messages no edoso pa say kasi be di adwene de ahwa ne akwahwe fra nti ye fan konkon wie yam vita aduane a wo de ma wo ba wotimi say wa ma wo ba na aduane papa eti ye kamfo e de ma wo say ma wo ba na yam vita FDA agye atum na ye wo rice wheat maize na de kankan wonto wo ba na wa ye exclusive breastfeeding for 6 months no ebre aso say wo ma na aduane de aduane akoda na be di ama ho atɔwo no yam vita eti good nutrition for a strong start shanenson say me ba mpa aduane nyina no dodo no ya na aduane no wo mpe wo ma na aduane a ekoyie aduane papa etimi boa akoda no eyie no yam vita mani bin enni etora bi kra wo de molikoko fra de manoa akoda ne bedi obaye tokum kama no obatan wakoma atowo yam sa wonum nsu a kasa natural mineral water abuju nsuo ensu krochin wo ye wedding wo ye party wo pe bottled water sachet ne dispensers no a eno enie Kasaloma Ventures or more Taifa Accra Bok Hospital achi ho omo na ye ne santi ye kamfo de amount say kasa natural mineral water ensu krochin nsu a yate ho ensu a wonum a wotimi se wama woni padua ada papa ejapade papa kasa natural mineral water ye what type ye wo Bok Hospital achi we de frey ye 0206469430 0206469430 ya hye sachet water na ya kire ho kasa na bottled water na kasa na anasa wo dispenser na wo office no kasa na CASA kasa natural mineral water wodi ano na time eba mesha se memo aso nti se ene ho te sei umpom den te sei se ho dodo kakra ebia na woni padua no wohia nkenya stronko bi etinom time eba mesha duro na nyare ansa duro a yedi si yare na no kwan eti bro na malaria fever na kwa na aba no nombi na loss of appetite wonu mo ato na aduane nya wode wo obi a wo sori bia na honam ye wo ya wontimi nya adwuma da bia excuses na wontimi nkwa adwuma nom time eba mesha duro nkoda na omko boarding house no yema omu bi no omfa nko na duro ba ko ya fa ne time HH mission capsules ne de obi a wo dwunso a wo bre wo immune system na ye mre wo general well being wo umpesa wo be yare crop pesa da bia no na wo gina wona so pabne so a eno nso time HH mixture and capsule for fry de abakora omo de omo ye ntafo wonum time herbal mixture na wonum time HH mixture and the capsules no nso aka ho na beboa wo yi eduro papa nom na no pa na awia na enumere na woni padua beda wasesesa bi wo ma na de papa 0244417669 Dr. Tafri Jade na Nadija no 0244417669 0244417669 Hajia special local foods eduane papa fie enti we de say wonnam atomic kwan so hacho atomic kwan so udru transition for no home no a won say washing bay kese bi wo ho wo say ye no anuane ai ho ne ye fa ne hagea no e na say wo ma ne fa ho no a say me fa ne say wo free atomic runabout na wo ba wunya dru transition ho no so a won sabonkum so kwan ne ye de ko DVL for office for no anu ho no a wo bie restaurant kese bi eno so ye hagea special local foods aduane a ede ye ne ye de be ma wo aduane ye di ingredient papa ye say ye to zafi wache jollof fried rice konkonta preference anasa banku ene tilapia okro soup ni nyina ye hagea special local food ni eduane papa ni anopa 8 am tisabre wa chance 8:30 pm enumre no bepon Facebook TikTok ni Instagram wo hwehwe no hagea special local food a wo benya no frɛ no 0246359921 0246359921 05947972215 05947972215 hagea special local foods eduane papa fie enono we abejafo ye bre no aso Oheneyere waseme twato aye koyi systematic so waton krenti min kan chiro sao anti was hwamano na ye chia ye tiefo ne yahwefo nyina waso ono ankasa no wofa ase ba bia quantity bi picture bia omutwa aye ne now we say before and after was say BBC ne wofa ase bia odi BBC odi na woda nenti no ye fa happy birthday so nonko emfa Emmanuel everyone kasa o wofa systematic and chain ai mehunu wa ha ye di ne picture kra to so ono ane wofa ase BBC we student ewo Yamfo College of Health or level 400 ne sakato na brokra no wi eti efi wo wofa systematic press or SOMPA ono ena ede ebrewonti BBC baby I will be ma wutin kwanya me ma won finish strong ewo Yamfo College of Health bra level 400 it we dey happy birthday fi wankasa wo wofa systematic press eno de ma wo ma wutin kwasanya me enya wo kase won hiraw ne frɛ no munyam eko enimonyam mo obrempo won so de atwato ma me na kantamantofo ase we
Your call koye obi baso kantamanto na send your one J yen na akafia phobia and ye free fa or robon kwesi botin bra na ansa ba bia na yete na ho ehye kakra other side ho ba bia yete no na ho ehye pa na me so de me tum pasa kakra na me kote fa ba bia akafia phobia mo yo mo adwuma no afi me ko ya yete ho bon koma na abre me ade ya bre o moto ya san ko to anuane abeka me ya ko na me say oh eti ye adwuma wo mfimfi ho ye adwuma wo mfimfi na wo de wo nam na wo ji wani gya ye na so ni nyina no yodo kantamanto de mi chese next year ye besan ko afi de ntimi nko but next year de ye besan ko hobiem efi se de omusi gi ye feso from anopa no 5 am na ye chance ye test e kire bibia no ma chance abodom pimo ho hwe obia nkofo busa yenya feedback yenya na bro ya dwene enti ase so ene wurawura ba bia nso se kantamanto nso ye ba bia di speakers ko pa eti no south east and west nti no market ne de dodo na na omote ye nka ye de o ma se adestedie bi to meni adestedie no fatudwa coins sa 10 pesos 20 pesos coins no me to toss the Bank of Ghana ni Ministry of Finance say say sika no ye gya idea omon kan kire ye adentia because kantamanto dwem won mo ye neating ene won mo ye overlock say ho ahwanfo ene anema nketenkete say wo de to ade a wo say yen omoje no no omoje nanso wo de to ade foforo wo dwem ho bia yenye wo so omonye ma me ye free ho ba ye ya ye kira he ye ma me no de ebi koto ade 20 pesos ibi wo de hu mako 5 once de koto ade ma me ne say wonye eno mo san kantamanto fo san ka wo gata na ewe anim ho no se nsuo to a na nsuo yira fa ho nti kwanse no ne gata na sem na ma me wa bosuwe no de ya de hiama kantamanto fo na kwanse no ya esum omo se light ni inside ho ya ebeje wo ne ma sesi light no omo se wo ma ba be connect na kasa yi be fam power be fam eti no so ya distribute bi omo eni ye ko omo twaja ne ntum ne nko na bibia nko ye ne chairman kasa ye no o ka se wo mo be ye ho adwuma ye be ko so aboso kosisi e be hunu se nsakra yaba enna kanashi fo nso ye ko ye no omo se ensuo ta e fam ho wuntimi nya ba bi ntia wonsa ne ye wo kanashi lorry station ho omo se ho sunsuo ta nti omo de fa sompa so se we di empanifo kanashi market fam ho mo meye na wo mutis nsuo top mo se mame ene de mutiri ye se mo ba ye nsuo anto na nka nsuo to anka mo no mo canopy ni nyina Mama market for se omuhia se omo so ho no nso ne be ye adomi fo no se e ho fin omo se market ni mu ofin omo de no emu so nsuo to nso etata mu nti domi market de no omo ha wo no se nsuo to etata na fi omo se ade sa no timi se fi ankasa eti domi market si ye fi eni ateche kanashi for de omo so si ye ateche omo so bola ka ho hin for de na kanashi ho no omo se bola ba bi omo sum bola no omo be fa no once okay nti e che fa no omo kwa se na hene na omo san edigu ho na bi omo san be fa bi wie nti ho so ka ho ena kantamanto de omo si gata no a ensuo no to omo si o yesa omo free inside but untimi mpie o because ensuo na yire kwan ni mu nyina eti ho de omo ni ateche problem but omo ensuo problem omuni ateche problem but omu nso problem eti market ne yakwa ye no ye beti obi ade ne yaboboso na mpanifo ate oma ye ho adwu mo chia wiase ye nua abake so the happy birthday ma Joseph yawo amoa mafo abake wo se Joseph ya amoa mafo chiawo wo se nyankopon hira emma opa na wawo papa Isaac Boatin ajekum ena de ebro DJ Icon G to se sompa Accra you are the best in news ongoko wo se mo kase boy de na wodo ya nkase yenso ye do e ba cho na na kwa mo Boatin who read the message no ne na DJ Icon e boy na say the man with magical fingers okay mensa saba no interest so de okay nkan okay ene ye fancy ha ene aka ni monyam de Abigail ene monyam jamfo amenu akwada we se nso edi na wo denti no ankasa ne maame ese yemfa emma no na ne papa nso so ene ne auntie Janet Oponda Mprane ya assistant registrar e wo CSU omo si omo nyina edo papa na omo sire nyamepa ene de ama wo se nyansa nim de ene humu esi ase nso donfo ne mobrohufo na wo cha de kwaye a won hwehwe bibia e wo akire no ene monyam erade emfa ennom o papa boga ya nso so ese odo papa ye maame
kwantinti bia kopie kotia wankɔ a yebetu eti ya ye etu ye ho eti ya da mu nyina nse ye sorry so na safo kantanka be ma boye dwum kakra ye wi ana afei ya hye no nso se koso atie sompa first service and second service Prophet Dr. Kofi Oduro 10 a.m. to 12 p.m. no beba we are more bransome you be ansam ye de beba from 1 to 2:30 we are now for God and country Professor Kobla Bochi diaba na numre so third service no Prophet Mangode no the third service ababa kusi 9 we from 7 to 9 no na sidan so ababa beto so na de dia kanyina ato so koso tie sumpa 106.5 FM Accra woni abakosu agwabo djubetimi afema koso nshira obrempon na ne OHENEYERE ena motie yenka yada mu nyina ase eti we de bemena som mienkwai damase monkoso a entie sompa 106.5 FM Accra.